Hi there, welcome to Learning Tajik with Achilovs. My name is Hussein and behind the camera is my brother Hassan. So in this channel, my brother and I, we teach Tajik. So this is week 35 of 500 most common words and phrases video series. So let's get started. My name is Номи. Номи. And the sentence, my name is Chris. Номи Chris. Номи Chris. Chris is not my name, just an example. What's your name? Номи шумо чи? Номи шумо чи. Номи шумо чи. And I'm Hussein. What's your name? Ман Hussein. Номи шумо чи. Ман Hussein. Номи шумо чи. Could you please help me? Илтимос ба ман ёрӣ диҳед. Илтимос ба ман ёрӣ диҳед. Илтимос ба ман ёрӣ диҳед. And it's not a question, it's just a request, and it means the same thing. But the literal translation would be метавонед ба ман ёрӣ диҳед. Метавонед ба ман ёрӣ диҳед. So they both mean the same. Alright, I need to translate this sentence. Could you please help me? Ман бояд ин ҷумларо тарҷума кунам. Илтимос ба ман ёрӣ диҳед. Ман бояд ин ҷумларо тарҷума кунам. Илтимос ба ман ёрӣ диҳед. I've got a problem. Ман мушкилӣ дорам. Ман мушкилӣ дорам. Ман мушкилӣ дорам. And the sentence, I've got a problem. I need your help. Ман мушкилӣ дорам. Ба ман кӯмаки ту лозим аст. Ман мушкилӣ дорам. Ба ман кӯмаки ту лозим аст. I don't feel well. Худамро хуб ҳис намекунам. Худамро хуб ҳис намекунам. Худамро хуб ҳис намекунам. So, I don't feel well. I'm afraid I ate something bad. So, in Tajik, худамро хуб ҳис намекунам. Ман метарсам ки чизи бад хӯрдам. Худамро хуб ҳис намекунам. Ман метарсам ки чизи бад хӯрдам. And man here is optional. You can just say метарсам ки чизи бад хӯрдам. It's the same. In the north part of Tajikistan, we don't really say man худамро хуб ҳис намекунам. That's too long. We just say мазам не. Мазам не. This is informal. May I make a call? Мумкин аст занг занам. Мумкин аст занг занам. Мумкин аст занг занам. So, the sentence, my friend is waiting for me. May I make a call? Достам маро интизор аст. Мумкин аст занг занам. Достам маро интизор аст. Мумкин аст занг занам. And you might have this kind of situation if you are in a classroom or maybe if you have a meeting. So you might use this kind of sentence. I'd like ман мехостам. Ман мехостам. Ман мехостам. So I'd like to travel to Tajikistan someday. Ман мехостам ягон рӯз ба Тоҷикистон сафар кунам. Ман мехостам ягон рӯз ба Тоҷикистон сафар кунам. I don't want. намехоҳам. Намехоҳам. Or you can also say ман намехоҳам. Like I don't want. So the sentence, I don't want to go alone. Ман танҳо рафтан намехоҳам. Ман танҳо рафтан намехоҳам. I'm thirsty. Ман ташна ҳастам. Ман ташна ҳастам. Ман ташна ҳастам. And you can also say ман ташна without ҳастам. It's the same. So, the sentence, I'm thirsty. Can you buy me a drink? Ман ташна ҳастам. Метавонед ба ман нӯшокӣ бихаред. Ман ташна ҳастам. Метавонед ба ман нӯшокӣ бихаред. I want to sleep. Ман хоб рафтан мехоҳам. Ман хоб рафтан мехоҳам. Ман хоб рафтан мехоҳам. So the sentence, I'm so tired. I want to sleep. Ман хеле монда шудам. Ман хоб рафтан мехоҳам. And you can also say without man, just хеле монда шудам. Ман хоб рафтан мехоҳам. That's it for today, and thank you so much for watching our videos, leaving comments and sending us emails. We appreciate that. So take care. See you in the next video. Bye bye.